خلک گندین دوروبرین قضا آمیدی کفتنت مترسیه دا جبر بردامیا بمباران فروک و توبخانه ترکیه به تایبەت دوان چند روزاندا به دجواری گندین سرگل و سگیر و چیاین لینکی و متینا تیم بمباران کرن و گندین نکارن ترشو توال خو ببن جروانش در وی گندی في ظروفي دو بابكت چل مالك نماينه يعني خرب وان قصفا خانين مپاقين اوكا يعني از نوف جندي بين باور بك بابكت طيارة يعني اف 16 يعني نه حرب العالمين اف 16 ساقود ساقالي عندها الصاروخ فيها دون يعني ما باك بانات ما قلت سما دون نخوري شون دهني با حطوا في قضية قال قصف تركي قصف تركي أملاش نهان تعارضه هذا خرج روان ما هذا بره هو صاقي حيوان حطوا سريد بن يعني أملاش هذا بدروجة قال قصفه روسيشي خذي حيوان ما هم في عارضون هم دور جندي أملاش انت تعارضه دسقایا که بارانی دا و لبر مترسیا بمباران فروک و توبخانه ترکیه گند سرگره البنارا جای متینی ات مترسیه دایا کو او مالبات نهل گندی جی وی گندی جول بکن سلام بالایی دنگ امریکا گند سرگله